Kei te tino māharahara etahi o ngā rōpū aukati mahi tūkino i roto i ngā whānau, kei tangohia ā rātou pūtea tautoko kia ora ai te kaupapa whānau ora. He ai ki ngā kōrero kei te whai whakaro te minita i te tari rāngai hapori, rāngai tūwao hoki, arā a tari ana tūria, ki te tango i tata ki te 12 miliona tāra i etahi ratonga, hei tuku atu māna kia whānau ora. Te kau tau neke atu a pare kōtuku mō e mahi ana mo te oranga o ngā whānau. We are the knowledge base, the core knowledge base of the realities of men's violence and the impact of men's violence on women and on children. I nā ka taka te toki, tata ki te whā te kau o ngā ratonga ki raru i a te kūpenga kāraru. Te kau mā toru o era, he kaupapa Māori ōna. If that funding is pulled from them, then they actually have to stand there and face their whānau and say, sorry, we can't do the work to the degree and the level that we were able to do. We can no longer come out to you beyond the hours of 9 to 5. Hei tā te minita mō whānau ora, ko te raru nui ko te hanga o ngā tari ka wanatanga. Ko ia i whakare waina te kaupapa i te rātau. Kia tīmata te whakatōpu mai i ngā ratonga, pērā i era i raru ia te minita i ngā take toko i te ora. I have a lot of faith that Whānau Ora is going to go work with the whānauas in its totality, look at all the issues around them, and I think that is going to be so much better for our children. Anything that's going to support Māori leadership, Māori ownership of the issues can only be a good thing. However, the greatest concern is that we haven't been a part as of yet of some of those discussions. Hei tā te minita kia te karere i te rānei, he maha ngā kaupapa e whera hiana e au i wainga i ngā kaiāwhina me ngā kai kawetake tūkino whānau. Engari i te mutunga, ka riro mā te tahua pūtea o tēnei tau e whakatau. Ki te tutuki pēnei i tā pare kōtuku mā e ani pāai i te rānei, tata ki te 12 miliona tāra ka riro atu. Te manako ka tutuki pai tērā i raro i te kaupapa hou. Jasmine Pearson, Te Karere.